Arnel Jakupović svojo nevarno levico. Jakupović, nevaren strel, gol Jakupovića za 2-1. Pa mu je zdaj le uspelo. Čeliselijak podaja v kazenski prostor in 2-0. Tokrat je natančno našel soigralca. Akcija Sikošek, na drugi strani Jakupović in hat-trick. Kakšna zdaj napaka vratarja Janžinkovića, potem ko je imel nekaj zaloge talenta, ta mladenič, ki je znal že z slovinami greniti življenje, tudi Domžalčanom res da niso zmagali, zdaj ponovno streli Jakupović! Arnel Jakupović! Došli sredino, strel z glava in gol! Arnel Jakupović je znova strelec za Domžale. Torej, znova je zatresel mrežo Arnel Jakupović po tem. Strel Jakupovića in izenačenje na 1. Jakupović je sam pred vrati Pilića in znižal je Jakupović 2-1. Domžalčani s četrtim golom v drugem polčasu